lain nga gamhanan, walay lain nga maghatag og milagro sa atong sitwasyon kundi ang Ginoo lamang. And this is the great testimony nga ang nahitabo sa bata. The moment nga nadungog niya ang mga pagdayeg nila, igsuon, diha dayon, na-revive ang bata. Amen! I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah.